Kabalang 7-day Adventist Church hashitelup kaperthai kala rakhe ka global youth day ne kasngi halor kapang be the sermon kabamut banyalap ikaktin ublay de kabapin e de ki kam ai jingerap iki parabriu hakiru kom bapher ki bayade na kabenta kabha kamyat hake imlang kasalang. Nakaliang ka Northeast Adventist English Church eklitir shi West Gentiles ru kala rakhe ka ne kasngi de kabalik ai jingerap iki briu hakijaka bapher. Kabenta bokong santam jong ka nikasngi ka de kajing Snam sngewbha jongka shaka blood bank jiwai. Dahagani ka program ka main theme yung ni program to kwa I umani kita ki sakhi umani kam kajing lap teki kam kyong I mto uyalap I tenre ki kam kyong I wan diwi tenre kajing lap lingba ka kam kwa I le I man ko bhatam te hakani ka program I chibon ki activities kwa I le I ko wi to kwa I ulai chikini ki thao kam ki de addiction center ki wa bo ikini ki bro ki wa da cha ngop hakini ki sngewbha prathai khamtam ki drugs ki boy ki wi ki jai ki kinja wa ki bro chim ki te sagwi ka program kwa I le I to ki wa I lai ya chemi wa kini ki orphanage ki wa mem be pa no ki kena te hagani ki orphanage uniu Snam em gi kamwa chpang ki kena wa sa hagani ka orphanage home te da yo is lock te yo I wa kini ki kena dak hian ki wa mem be pa de ki em kam ki jingarap ki bon jai te kam ki nong yalam kam ki te ki nong ki wa kit kam ya kini ka orphanage home ki em ki sibon ki jing em kam kwa ya open em kam ki ha kini ka orphanage home te kam te yo iu yarap ki katu katni ki benta ki wa ki em kam ki tim ika kam ka global youth day yang ki congregation yang ki Adventist church the yoi wa ni to penman ki ka voluntary blood donation camp wa the organize ki manuslam lakat nadu wastang ka blood bank ni hwai daman ka ni ka blood donation camp hapo ni ka compound yang ka Adventist church manuslam ki wa da mk ka sense khet ko rap ki bro em kam Snam te de penman ki ka voluntary blood donation camp I kam blood bank nei tai wan ni black in Snam nei ni umbo I open line open em kam ha ki tu bro ki wa dona ki wa yung hasem yi Snam yi ki wa jut ki wa chitong na ki wa yung hasem yang ki siang mo skiat I ka ni ka balang yung ki Adventist church ki wa da penman yi ka ni ka program kam ka program ko kom santam all the snyawi ka wada ong tuman to so chipon di program ko pen man ki na do lai ki sit ki chiki di addiction center chiki orphanage chiki itu program but the chimwan ki ya kan ka voluntary blood donation kan ko hakli do na lo nai te kini ki organization gini ki congregation yung Adventist church the juwan ki le chiki blood bank yung I the ju yarap ki ka blood bank yung I ne por how em kam tu ki benai ni kisni ki wa dona ka stop ki blood unit hapo blood bank ki man ki wa ready anytime wo one year abi pen paus ke ji sia mo ba ka ji ko pon le bu ka appeal chi ba le ko vote pi kan nuksa ko ha ko ya rap ya bi ko David is nyam ha pi is na